Mobilnost je izvedena u školskom centru u Kranju, u Sloveniji. Izuzetna škola, mobilnost visoko ocenjena od svih učesnika naše škole, jako korisna, najpre za one koji su pisali projekat. Prvo učešće naše škole na Erasmus projektima izvedeno odlično. Koliko je to za nas bilo dobro, svedoči i to da smo ponovo radili sa njima na mnogim projektima i produbljivali tu saradnju. Krenuli smo sa praktičnom nastavom za predmet programiranja, a onda smo nastavili sa radom na platformi za praćenje učenika na praksi. Poslednji naš Erasmus je programiranje Arduino pločica, odnosno primenjivo programiranje na elektronskim sistemima i uređajima. Tako da ta saradnja sa školskim centrom u Kranju donela je za naše đake veliku dobit. Jedna od tih koristi je učešće naše učenice na Svetskoj olimpijadi iz robotike u Dubaju,